Talofa vi ia le tua ua tātou maua le nei aso manaia, tātou sauninga le nei aso, ia. O te mua whafoi le vi inga i le tua, tātou wheloa iai i lunga o le ea, ua le whātaunuina le tātou sauninga masani ai o te talitonu o lo o vea le nei a la leo foi e tau whaongaina e watuai le fionga le tua mo i tātou, ia o le amata i tātou se te talo, whai ei leo le tātou mata upul nei aso. Whawhatailo mātou tua, ua mātou maua le awanoa, mātou te mafutai, i ui na o mai whaingtau whaamai le nei vai taimi, maua i mātou le file mū mai a te oe, whaongaina a wala te le vavave i nei vai taimi e whataunu wailo, lau au malo a fionga le tua i le mātou le nei aso. Whamanuia mai anganga pa ia, whatasi mai, sauno mai oe le tua, e ala i lau upu, whaonga le leo lau au auna, mātou te whalonga i lau au le nei aso, ia te oe le vi inga, whawhatai anganga pa ia, whawhatai le tua i lau alofa ia i mātou, le suafo Yesu, amene. O le tātou mata upu o le amataina le nei o se awa onga whaasolo e whaatatau i le mata upu i TEMONI. Whaperitania Demonology o le Samoa o le malamalama i ngā luenga a satani ma TEMONI. Ua masani tātou i le whaalongo i le upu o le theology po le mata upu sili o le suesueina i le atua a o le mata upu le nei o le suesueina i le tia Apollo, ia satani, o le sifelo, ma ana awe whiau, wata ue tātou o TEMONI po o tia Apollo. Ia o te talitonu ua maua sautusi o lo iai le tusi lea, whaongaina i le tātou mata upu, a whai e le o iai ni au notes, e mawhai o na maua i le tātou i lunga o le mwhaina maisau mana onga e la atu notes mo oe, a le ai ia o lo maua le ofisa o le Hosanna Church o le tātou e Kalesia, whaina e moli manao ma e sau e watu sau kopi. O le tātou mata upu le asole nei, o le pei ona tā ua o lo malamalama lea i le fili, whai mai Yesu o lo o iai le fili, na sau e fasi ma whao matia, ma ngaoi, mea na mai le tua mo i tātou. E au ngā la le tātou malamalama, whaile a whionga le tua, ua malaia le nuu o na ua le lava le malamalama. O le vaitaimi le nei, ua tele ngā luenga wha le ti Apollo, ua matua i o mai i vahenga ese o le lalolangi ma le olanga, e o foi i le lotu, ua sila fia inisio i tātou, e tele mea sa, o lo tā ua le tuspa ia, e le o fina ngalo ai le tua mai e tā ua o ni mea e tingai le loto o le tua ai ua amata o na whaatangaina i lotu ma le leiloa e tangata o ngā luenga wha TEMONI. E aula o na tātou silafia o le tātou o ina e 5 vai aso le nei mata upu. Vai aso mua pei o le tātou le sona i le aso le nei po le mata upu foi. O lou iloa lea o natura o TEMONI, o le lona lua o ngā luenga ma ngā ioinga, activities a TEMONI, lona tolu e whawhewhea o na sueina o anganga e te iloai po TEMONI, po angelu, po lou lava loto, po le anganga pa ia, mea whapena, ma le lona wha, o le mataupu muli, o le mataupu e whatatau le tulina o TEMONI, ia o te talitonu e umale nei mataupu ua le lei lau tuli TEMONI. Sa whai se matou ngā luenga le vai aso o te nei, o le maitawina ua matou atu e whaile ngā luenga lea, ai i loa pe i e fōlinga mai ua atia tino le fale nisi vaenga le fale o manu ia e ta ua o termites, na saule ta māloa e whaile fuluinga o nei manu, ai loa ai
e sa o vavai ai la ia ma whaalongo le whamatalanga le tamaloa i le whainga o manu nei e whamai e ati to tonu e lei loa atu I whafu ai lo ati to tonu o le tangata o le whale. O le mea la, whamai le tala le tamaloa e iai taimi e te loa manuia aua e te toonga mi ngoi ne I vave ona sosola ai sauni e whana e spray ona mamatela I o manuia. Sa whaile whamatalanga o mafo whaule mata upu nei e fōlinga mai e whapea uma temoni. A e malama I temoni e te sauni foi e wha e turi ese ina I aua ne I toi effect ma a fia o tatou o langa. A tatou whaasolo la I tatou mata upu ai o se mea mua sa tele nisi na moli mana o ina le nei mata upu. Nisi o le tatou mafutanga sa mana o e whaini a onga le mata upu nei ua lewa ele I whaia ni mata o tele I toi a o ina le nei mata upu a o te tonu o le taimi tonu le nei mai le tua e toi whaamanatua I nisi o I tatou whaamatala I nisi e fau ele I whaalongo a tili I nei mata upu yaso o tua nai sa malosi tele le ma ministry I le area le o le deliverance sa ia nisi ua whaasa o loto e temoni o nisi sa ulu fia temoni ma ua vaai I taimi a whaitalo sanga e loa ai le ngai yoi mai o temoni pei o ata fo I e te vaai ai ua pei o le ngata maisi tua I ngā manu ese e nisi tuli nā temoni wa ia pe ua lele I lunga le tangata ma ua whapena pasalo se ana tatou wa ai nei vai taimi ai o loo moni ma ua na o loo tutupu pe nei mea. Ia ole me mua la whasolo ai le tatou wa onga o le amatanga o temoni the origin of demons po whea o mai ai I le tusi le eskielu luas fulu ma le valu fa I pues fulu tolu ma le fulu ma le fitu o loo iai tatou notes e mawhai ona e whaitau atili ai o le tusi le eskielu luas fulu valu fulu tolu le fulu fitu o loo whamatala ai le amatanga o Lucifelo sa I whai atu le whamatalanga whai mail tala le tusi pa ia sa whai e le tua ia angelu o Lucifelo la o se tasi leo angelu o le sa matautia o na maualunga o na tūlanga I taimi ia o iai I le malu po o le ngofuali I o le tua. E iai la ia tua I ngā temoni, le o temoni, tua I ngā angelu e tau o le serupi makerafi o angelu ia, whamai la tau te vangavangaia le lao ai o le nofuali I o le tua. I le tusia I opu e tolu sifuru malvalu whai upu e fitu o lo ta uai, whamai o le lato ngaluenga e pepese, they worship God. O le tasilao a ngelu nei e ta ua o Lucifelo. O Lucifelo la, o le kerupi. Cherubim and seraphim o kerupi ma serafi I masani na pepese ai tatou. Wai nei me o kerupi ma serafi. O le ale ese senga. O le kerupi e whao na apa au, a o le serafi ono na apa au. E ese lato ngaluenga, o le au kerupi la, e involve maisi angelu, maisi angelu sili, e ta uo angelu sili, lato te tapu wai mavivii I le tua. Mai la tala, o I lato nei, e tasi lao I lato sa ingoa ya Lucifelo, o Lucifelo, Lucifer, o lona winga I le faa kuliki, ma le faa e pelu, e ta ua o le fetu o le taiao, the morning star. Fa mai tala le tuspa ia, na fai e le tua, o na tuu lea e le tua I to tonu o le whātuanga I e tena, sa pule ai. O lo iai su enga ese ma inga tangata, ina ua whaia a tamu ma eva, e o mai a tamu ma eva, ai sa vali atu Lucifelo I le taimi lea ua pa umai le langi. O mai la le tuspa ia, le tala lea, le whamatalanga le Ezekielu e luas fun ma le valu. A e whaitau iai, wha mai sa matau tia, le au le lei ma le lei o le tangata lea o Lucifelo.
e au le lei, e poto sa iai ia mea lofa sa tu iai le tua, ma ataua ese pule ai o ia, ai fa mai sa iai le aso, ua oso le wha mawalunga i loto ua malamalama i tātou i le tala o Lucifelo, ona tuli ese lea mai le langi e le tua. I le tusi le whaalinga, sfuruma le lua, fitu i le iwa o lo ta ua, whai mai sa iai le taua, ona tuli ese ina la ia e le tua o le tarako e whatatau ia satani, ma Lucifelo. Whamai la, ina ua alu ese ia, ina ua tuli le tua Lucifelo, na alu ese Lucifelo ma le tasi e vai tolu o angelu le tua. O lona winga, e fōlinga mai ua ave ese Lucifelo, ua sau Lucifelo, ma a mai isi o angelu ia le tua e fai mana ave feau, e fai mana au auna. O ila, ina ualu ese mai ia Lucifelo, o nao o maila ia ua tuli mai le langi i le lalo langi, o na fai ngoa la ia satani, o le lona lua la, o le ingoa satani, o le winga o le upu satani, o le tangata e fai, o le tangata tau whaasese, o le winga lea, the false accuser, e upu leanga ina ia tangata. O le winga la le upu lea, ina ua sau satani, ia Lucifelo, ma ua whai ngoa ina ona o lana ngā luenga lea ua whai, o ina sa mawai le ingoa satani, ma ua whai ngoa i loa Lucifelo, ia satani, o i la tātou te mawai le winga o le upu satani. O le upu wha e pelu, o lona winga o le tangata fai, o le tangata e upu leanga ina, they accuse you, ma fai ia te oe, e whaatitau ina ia mawhai o na whaaleanga ina oe, e le ngata i luma o le tua ai le lalolangi nei, ina ia mawhai o na e tō sina e te au auna, ma e fuatu ia te ia, ma e muli ia te ia, o tātou loa le unga o le mea le nā, e whaatitau i taimi muli, e la foina ai le ti Apollo mana au auna, o ana angelu ai manao e o atua i umai, tangata ia na te mawaina ina ia mawhai o na lato share i taimi muli o lona whaasalaina. Lona tolu o le temoni mana tua, o le upu lea o le satani e whaatatau i le, e iei le upu whaakuliki o le ti Apollo, Diabolos, lesa wai le upu lea ti Apollo po le te volo. O le devil, o le ingoa lea e ave ia satani o lona winga o se tangata pito sili o na leanga. E ta ua foi o le Perenise, o le amio leanga, the prince of evil, o le taitai o mea leanga uma. Ta ua Yesu o le tamā, o le pepelo, o ia o le kalako, e tele suafa o loo whaingoa inai. O lona winga la, mo lo si la fia, o Lucifelo, o se angelu tāua le atua na tuli mai le langi. Sau i le langi, sau i le lalo langi, o na whaingoa la ia satani. Lona tolu, o ana au auna lea e tāua o temoni. Ia malamalama foi la i temoni, o le upu whaakuliki, o le diamond, o lona winga, o se anganga na te iloaina mea, knowing. O lea i tātou loa, o temoni, o au auna ale te volo o satani po Lucifelo. E kasi la le temoni, o le te volo, one devil, ai kele ke mongi. O temoni ia, tusa o angelu ia na pāu mai le langi na a mai e satani, wha mai le tala le tuspa ia, o le siu o le kālako na ia ta hea umamai ai te moni ia, o le tasi vai tolu o te moni. O le ia e tatou sila fia la, e tele ingoa ese le tuspa ia, o loo wha ingoa ai le te moni po le ia te moni ma le ti Apollo, ia e loa fo i le ese senga upu ia. E tasi le ti Apollo, one demon, ai tele te moni. Tasi le ti Apollo,
o Lucifelo po o Satani, a o temoni po demons o au-auna ia a Satani. O le, e iei la upu peila o le Antikristo, a o le whaasolo la tātou i le malama i nā tura o temoni ia ei loa, e tātou te malama whamaile tuspa ia o onga tātou te talitonu iai, e iai le tasi tolu pa ia o le tamā, o le alo, o le anganga pa ia, Father, Son and the Holy Spirit. O Satani, e iai foi lana tasi tolu le pa ia. O le tasi tolu o le atua pa ia, a le tasi tolu o le te Apollo, o le te volo e le pa ia. E to tolu la. E mua o le tarako, lona lua o le tarako, tusa o le whaatusa lea i le tamā God the Father. O le lona lua o le Antikristo, e tutusa lea e whaatusa ia Yesu. A o le anganga pa ia, e tau lea e tusa o le to tolu la le te Apollo, o le perfetta pepelo. O le kalako, Antikristo, perfetta pepelo, e whau ai le vaenga lea. O le whainga la o le malo o le te Apollo. E iai ona tusa o le to tolu lea, o le toplinga, a i lalo ane. E iai ia whamaile e feso e ono. E leo tau tātou matangata, ai tau ma anganga leanga, o ali sili o whaipule ma nganga i le vatetea. E iai la level o le malo o le ti Apollo. Lea la tātou o ina, lea ngai o le ti Apollo, o tātou o tangata, a le ti Apollo e matau tia foi. E le o se mea la e ta alo sesi, lea nga a le malama i tātou, e mawhai o na whaapolonga, ma destroy, ma ta lepe tangata, i le ngā luenga le ti Apollo, ai a ei loa, lau malama i le tua, ma le pule lea na tu mai mo i tātou, whaingofia. It's very easy to deal, ma le ti Apollo. Me mo mua pei o le tatua o one le aso le nei, o Lucifelo, o Satani, o le ke mongi le ngā, o le te volo po le devil, mana ti Apollo ia, mana te moni ia, e whaia, tusi o le au whaife au lea Satani. O le si me ia tatou loa, i le tusi ale iopu o le tolsful ma le valu, iopu o tolsful ma le valu le whai upu e fitu. Lo ta ua ai ngā luenga Lucifelo ngā whai. Wa uma ona ta ua le kerupi ma le latu, ai lo ta ua whamai, o i la tau sa pe pese i luma o le tua, they love to worship God. Mea le nā e ta ua i o le worship, mo le vi inga, i tatou sauninga e whai, le anga e tau ma whai le ti Apollo, e o ai a Yesu, na whai ia le ti Apollo i a Yesu, e vivi i ma vivi i atu i a te ia, o le tau ma whainga fwoi la le ti Apollo, ia vivi i tangata i a te ia, ai ia tatou malama lai mea ia. Vaenga lona lua, lona tolu, o le natura o le ti Apollo. O awinga o mene o temoni, natura o temoni, the nature of demons, e taua. Tasi le me o misi wa, se toi foi le titia e tua, Lucifelo, Satani, Temoni, Antikristo. Lucifelo sa ilunga pa uma ilalo, Satani o le ingoa lea o le tangata tau whaasese, ngā lainga wha ingoa ia Satani, o le temoni, o le angeru pa ula vatasi, o maila ia i temoni. A o le Antikristo, e ta ua o lo iai le numela lea o le ono, e whaatau le numela lea i grupo o temoni. E iai o le group lea ka o le litiona, po le legion, tu sa e ono afe, o e ono se lau, ono se fulma le ono, ia group a temoni, e ese ko inga ke mongi, ia i le whaapotopotonga o temoni. O temoni la ia, e vai ina le ti Apollo, po le devil, o Satani, e la tau te vava ia i atu nuu ma siti ese, e iei fo i temoni e vai a inga. Mea na e te vai ei o isi a inga e ese a la tau, mea la e tau, o isi a inga e tau ma le matativa, o isi a inga e tau ma le maurulunga, o isi a inga leanga, e iei temoni ese, o lo a mai e le ti Apollo,
e loa lai le ti apolo fai mea ngā leanga e o mai su mea lai involve ai tangata. O nā lai whātatau ai lātou attack ai tangata. Lea la tātou vava ai, le vaenga lona tolu. O nā tura o temoni. Me mumua, o temoni na whai le atua o angelu. O ngā angelu i na whai le atua. E le o ke rupi ma serafi. O le au mā, kama levo mā tutua ngā. Le iai Lucifelo. A o levo iai lalo. Na tā ua foi tua i le efeso e ono. O lo tā ua ai i a pule o whai pule o anganga i le vate tea. Rulers, authorities, principles, and demons in the heavenly places. O le levo longa maua laloa o ke mongi. O ke mongi la ia tātou te talanoa ai. A o isi tātou le sona, o le tātou whaasolo solo ai i ke mongi la popo aia. O le mea la, mo moia e loa. O mengi o ke mongi, na whai e le tua. Lona lua, o angelu ia na pā umai ma satani leo uma na whamtala. Maua nā le whalinga sifuruma le lua. Lona tolu, o au auna ia whaia whi au a satani. Lona whā o temoni, o meo anganga wha supernatural, o oe la mau, o i tātou o tangata, we are humans. E whai tātou tino, a o ke mongi, e le aingi tino. O lea la i tātou loa, e vawe tele ngā yo i te moni nai lo tātou. Ai a e loa lo le pule na watu e le tua mai malama e fefe le te moni a te oe. Ia, tātou whasosolo atu i le vaenga lona 5 o te moni o le lātou awala lai whai. E o maino nofu i tātou tino a whaola ina le tangata. E le mawhaina nofo le ti apolo po se ke mongi i lo wanganga. Ai mawhai o na nofo le ti apolo i lo tino ma lo mawhau. O le tele o mai o isi. E ala o na mai langa lai ngofo ai le ti apolo. O isi kaimi pe kuku lo tau au ti apolo pe ka bilubilo i kalange o kalinga ma whaase se oi. O isi te moni e ngofo i vaenga ese o lo tino. O le mea la o le tulinga o le temoni po le deliverance, le la au ofo iai lesi tato mata upu, ia e loa le leia, le mea o le mai, e o mai le tia apolo, ma ngā luenga le tia apolo, e te tulia loa. Ngai waila i e mata utia o le whaamalo longa e mawhai o no o ia te oi, masani no ta ua lesi tala e lesi, taimisa ulaunga i au kilani sa iai le tinana sau, na o te talo ai o tina lea e maua le whaamai lea o le cancer, sa maua le breast cancer, sa whaali mai la lea tua, o loo iai lea nganga, o lea nganga o le whaamangalo, the demon of unforgiveness. Whamai la lea nganga pa ia, o lea nganga o le ke mongi lea, lai mafu ai. Ina ua au whaamatala i le whawhine lea le tala, whamai le aso le nā. Sa tangi le fine ma watu lana whato e senga i le mafuanga e te le tala lea la whapupu atu. Ina ua o alu i New Zealand sa o whalongo la le tala ma o vai e le fine lea o to e tupu atolo na ulu ai o le tala na o whalongo iai na luatu le fomai whamai le fomai ua le aise kensa o le kensa le nana iai na mafua ona o le temoni o le loto le whamangalo po le demon of unforgiveness. Whamai fo le tuspa ia iai le temoni o le fefe, e le ia mai ai le atua pe o le tusi a Timoteo, whamai le tala le tusi lea, e le ia vatu e le atua se nganga o le fefe. That is the spirit of fear, a demon spirit. E mawhai la o mea e o i tatou ngā luenga wha le tino, po ngā luenga le tino. A ta talai oe le whai tutoa e sau wai le mea le nā, o na saule o le temoni, su e le vaenga o lo tino e nofo ai le temoni. That's where we need deliverance. O lesi mea lo na ono, o temoni e iei lato ingoa, pena o ta ua le temoni o le fefe. E iei le temoni o le pepelo, e iei le temoni o le mama, impure, e iei le temoni e mawhai o na whaangungu ai le tangata.
ka whai le tātou manatua le tātou e kālesia o e whaafonga mai. E leo mau atu se vai taimi sa iei se tina masona tali I le sao mai le tātou sauninga. Ona whamaila I o le mana onga le aso le nā. Whamulmole pe mawhaina e te talo I le atali I o le tina lea. Na whanau mai e le I tautala. Na ua luatu la o te talo iei. Ai whamaile anganga pa ia e iei le temoni lea o loo mau e le mawhai ai o na tautala. La tau na tatou iei le tatou vava ai e le aso le nā na tautala ai le tamaititi lea mo le taimi mua first time na matala ai lo na ngutu ma ua mawhai o na tautala. Aisea, ona mua ua whaali mai le tua le mea e ala le mea lofa ma ua whaonga ai le mea lofa o le sueina o anganga ma whaonga loa le miracle e whaatonu ai le temoni lea e alu ese o le autu lea o le tatou mata upule nei ina ia mawhai ona e loa temoni ma lato natura o na whaonga le o le pule malemana mai le tua e te tuli ai le temoni. E te loa, te le ke mongi ka koa inga. Te le temoni o lo o iai e kālesia. Ai aua te popole, ua iai le nganga pa ia ilo loto, ai a e loa ngei mea ia kumoi te mongi. E fufulu a makua I mamā tātou te tāmu moe, mo le awhionga le, mo le ngaluenga le tua. O te moni foila, e ei lato winga, e lato te iloa mea, lona valu, lona iwa, e ei lato whaalongona. E mawhai ona e ei whaalongona o te moni, e iei fo le lato naunau ta inga, o le tasi o whaalongona o te moni. E mana o tele le mea leo le ke mongi, langa o le mana onga leo o satani, e kurianga au aunga ia a maitangata e vivi I atu ia satani. Mea le ngā, e nau ai vai ei oisi, e manga o ai le vi inga. Manga o le vi inga, that is a manifestation of a spirit po le nganga o le whaamawalunga. E le whapea la o ia te oe, a tele la o ngā titala oe e te mana o le vi inga. E le umbi ai oso mai le nganga le nā o le pride o na destroy e leo. Mai la le awhionga le tua. O le pride, o le whaamaulunga. E umalo le whaamaulunga e pa uloa. So te tangata la e whaamaulunga. E waweanga pa aisia o le ngaluenga le ale ti apolo. Mai le tua. E te atu le tua I e whaamaulunga. E leo te la le tua le tangata. Ai te I le nganga o le whaamaulunga is a evil spirit of pride e mawhainga affect ai tangata. A e loa la tangata whapea, whao ngā pe se whaataita inga le mea lea, e mawhai ona e kiriva inga le tangata olo i le spirit of pride, o ngā kamale lei lea pe ke inge le lei. O le teleo e kālesia, e ala ona mawai vai, leanga o le anganga o le pride, o le anganga o le whamaulunga. O le mea lea le whamaulunga, this is the biggest demon o le sitatua onga o le awha solo atu iai. O te whiatala noa I le anganga ke lea e ta o le Leviathan, o le tamalea, o le makua destroyer ia te e ke destroyer foi kilo foi fiau. O le mea ngai le kongeki le isi foi fiau, e musu le si foi fiau, e siriaku le si foi fiau ia ke ia isea o le anganga le o le ke mongi, o la ia te tonu, e o oi foi fiau. Matangata maualulunga o le lotu, a le kirivainga mea ia e poloka ai le finangalo le tua le lotu. O le si mea, le wo o mai tātou I le lona se fulu. Te whātua la utala lea, e tāua ia e le ngata fo I o whaifi au, a o tangata lotu, o lo a inga. E iei taimi e te vai ai a whai o oi o mātua o whaalongo mai. E taimi e te so na whai au tala I lau whanau, ma lou le iloa, e le o se seo tamiti, o lo iei ke mongi, a le so ngā sasa tualai oi, o langa la fo I pongi sa oi, o le angale o le tato mataupu, ia iloa nā tura o te moni, e mawhai fo I o ngā turi ese. Lona sfuru matasi, o te moni e mafua I mai. O mengi o mai, a e su e mai, e whai mai isi, o mai e mafua I te moni, o le tele o mai e mafua te moni, a ia isi whai mai, o mai e le mafua te moni, e sa o iei teimi e mafua I mai whapena,
ai atatou o i le amataga o mea i le tusi o le kenese galanga mai le tangata ona o le tiapolo ia tatou iloa la e lē amai le atua se mai ai pule foʻi le atua leaga e lē faapea la e lē mafai e le atua ona amai le mai e le pule le atua e pule ia ia pule le atua e mafai ai le o le finagalo le o le atua e amai le mai ke faamai ai oe o le tele o le mai e mafua ona o galuega temoni famai laʻina ua sau iesu na faamālōlō iesu mai o le mea lona 13 kakou points o megi o kemogi mo lou silafia e masagi a o gaō i laʻi me o groups ia masalo foʻi e faigikogeki groups a kemogi i latou galuega faatemoni lea a tatou faitau tele o taimi e tuli ai e le pei o lesi taimi na tuli ai e iesu temoni i le mareko e 5 ga fai ai le fesili a iesu i le tamalega mai o ai oe ae tali mai le temoni fai mai le temoni o matou o litiona we are legion o le legion pe ona taʻua o le group le o temoni e fai tauafe kemogi e mafai ona iā te oe a kasi le temoni e feulolo ae a faapea iai le legion po o le liki le o kemogi ua makoʻi mafatia le tagata le mea lenā o lesi tatou session o le suʻeina o agaga ai I look forward e o le mataupu lena to discern langa iai fo isi taimi o le tele le tatou naunau o isi ai le lava le malamalama e so o ga kakuli a ian kemogi ai le igi kemogi la kakuli ia e iloa saʻo apegi kemogi po o le igi kemogi o isi taimi ua au e lesi kelesiago e fekuu ai leo se kemogi la e fekuu o le lē malamalama mea la e tāua ai ia tatou malamalama leaga o le mea le fai e tatou le vā o le whanau o le atua ma le whanau o le tiapolo o le taua whalengaga so se kaua ia e ilo tau there are strategies whamai le efeso ono e le o tau tatou ma tangata e tau maanganga ia o le mea la o lo whasolo ai le whainga o mea tau na e tatou te malamalama i mea tau o le anganga e te tau ona whao ngā te taua a wae mai mau mea kau pe aso ngā pupungi o maka e alu le atoa ma le le malamalama mea nau a matai le tatoa onga lea ia e iloa le natura o temoni lona sfurmal wha o temoni mo lo silafia e lalo le pule le atua they are under the authority of God o lona winga le tatou kalesia mai latou lo whaafonga mai a whai o oio le atalii ma le awhawhine o le tua o ke mongi uma e lalo i o vai e le ilunga e lalo o lona winga i le luka se fulu o le whai upo sfulu ma le iwa Luke 10 verse 19 wha mai tala Yesu e ma whai o na tau sawa vali ma soli ngata ma akalava e whaatatau i le pule ma le mana na mai ia i tatou e ke kua i lunga o le termite, e ke kua lunga o le kiapolo, e ke kua lunga o ke mongi, ma crush them under your feet. O lona winga, i lau whaalongo le aso le nei, ia uma le awa onga le nei, ua e le toi fefe si ke mongi. Ia uma wa e le toi pala aise te moni, ua e te loa o lo i lalo o le pule le atua, fa maila i o Yesu o te avatu ia te o tau le pule. A le o ia te oe petele i lolo ia oe le pule na mai le tua. Ia a vea le aso le nei. E ke fia ma e sauni e whailau to nai pe a uma le tatou ma ta upu. Ia e i loa o le ti apolo o lo i lalo o vai. Ai ia e mautinoa ia mamaho vai. You must clean our feet. O leanga ale ai e koe accuse foi o le ti apolo. Lona sfulma lima o le tiapolo mo lo silafia, o le makoai fefe a ia Yesu. A fefe le tiapolo ia Yesu, ia eilo e fefe fo ia te oe. A ofisili atu le aso le nei, e fefe le tiapolo ia ke oe. O isi e musu e whaile tau tinonga, i ke ua koe oso mai le mai. O isi e musu o le mea ngā eilo a inga ke fefe. E le te tau ngai fefe, le anga e pek oe le tua, e koe pek mai oe e angelu le tua, te mai la i o le tala el saia i lana au auna.
au te le fefe, a wā e siri atu le to tele o e o lo ia I tātou. Na ye o lo I le ti Apollo. Greater is he that is in us than the devil out there. Mo lo loa le aso le nei. E le aia se me ke fefe ki Apollo. A e malama, if you understand, you can have a good sleep and use the name of Jesus. After step or ki Apollo, you sit up and say, get out in the name of Jesus. You belong under my feet. O le fasiri, o la me fefe ki Apollo ya Yesu. Mo fefe ki Apollo ya te oi. Mua, langa fai mai le tusia le Ioane. Mua le Ioane lon mta upue tolu, fai upue valu. Mua le Ioane tolu, fai upue valu, e tau le luas, I le luas fumalfa. Fai upue valu fa mai, o le mafu anga lea, na sawai lea tali o le tangata, ina ia talepe ngā luenga ale ti Apollo. Whafonga mai lea solnei. Aia te oi Yesu, whamai na sau Yesu e talepe ngā luenga ale ti Apollo. That is powerful news. A oela o la tali o Yesu, ma le so o Yesu. O launga luenga la, o le kale penga o mea le ti Apollo. Ai leo le sauri ki Apollo I kale pe oi. Ia tatou malama, lona lua, e alanga fefe le ti Apollo ya Yesu. Leanga ua latou loa le latou I unga. Whai mai le tala le ti Apollo ya Yesu. Yesu, e le io o le matou taimi lo le leia ki Apollo. E iai le latou kaimi re sau. Tuli ai masai matongi I le afi e whaavavau o le apisi ma le maseoli o le whai unga le na. O le mea langa e fefe le ti Apollo. Le anga sau Yesu e talepe ana ngā luenga. Na sau Yesu e whaola le tangata lai lalo le pule le ti Apollo. Ma ua I loa fo I le ti Apollo. E iai lo nei unga matau tia o le o iai. O le whiaula mo I tātou le aso le nei. Ia e loa le natura o le ti Apollo. E fefe ia Yesu. E fefe fo ia I tātou. Lona, le si mea te silafia, molo silafia le ti Apollo. O le mea, e le tutusa le ti Apollo ma Yesu Keriso ma I tātou. Ai maise ia ia Yesu Keriso. O le atua, e iai mea umalava le atua. God is everywhere. Wa tatou loa le mea na. E mawhainga iei le tua I Samoa o forse mea I le taimi e tasi. I le whape ngāna ke mongi. O le ke mongi, o le mea ngai kufa I le sātani ana temoni. Le angai leiloa uma I ke mongi me uma. E le mawhai o whiwhiwa I whape ngā ke mongi. Mea ngā ina ua kule ke mongi, e Yesu ke mongi e tonu o le tamaititi le sa te malo le sa uti le ina te moni. Whamai kara ke mongi. Se I kuria kua mako me reipua. E ola whapena, e le mawhainga iai te moni me uma. Ia e sira fia hoi la. E le ke mongi uma me uma ki alu iai. Lona tolu. O le si mea te moni. E le mawhai ona I loa e te moni me uma. E le ngata na le iai I lātou me uma. Lātou te le iloa me uma. O isi pe e musu whaile kala ke ua whaalongo mari ke mongi. E le iloa ke mongi me uma. A mana lo o langa I le mana o le atua. E siri aku me ke iloa I ke mongi. E alango whai atu whapenga. E mawhainga e discern ma e iloa ma su ele anganga o ke mongi. Ma kuri le ke mongi. Ai le mawhai le ke mongi na kuri oi. Ia tatu loa le mea na. O le si mea I mengi o ke mongi. E li miki le pāua o ke mongi. O le te moni e pule ai le atua. A whai aku an ke mongi e le aisa ngā peo tala le tusia yopu. Sau sātani. Mantua o sātani e le o se ke mongi. O ke mongi o aunga sātani. O sātani o le te volo, the devil. Masau ia I le atua whamai le atua o ke fia. Whai ase mea yopu mai le atua. Pule la oe a sanga e whaile mea lea. Te loa. Ua mai e le atua le mana ia I tātou. O le mana lea. E mawhai fwinga e whaasahare ki Apollo. E koe whaafongo mai al point lea. E mawhai nga e whaasahare ki Apollo.
Kia Apollo e sā ngā e kango ia ukupe. Kia Apollo e sā ngā e kango lau whāngau. Kia Apollo e sā. Jesus has given us the authority to tell the devil, no. Ona e li miki le manga o le kia Apollo. O le mana foi la le tia Apollo i le situ. E alanga maua le malosi o le tia Apollo. Ua e tatala iai le whaitutoa. Auange i tatala le whaitutoa. Whamai le tala le tuspa ia. Resist the devil. Ia e submit i le tua o ngā e ke le kia Apollo. Ngā lu ese le o tia Apollo. Tā ua te le a. Le nā tūra o tia Apollo i lo malamalama. E le iai mea uma. E le iloa mea uma. E le mana mea uma i tia Apollo. Ai te iloa. A avatu e le atua le pule a te oe. E siri atu le mea ngai a te oe. O oe o le tangata. O oe we are human. E siri atu lo malosi i le tia Apollo. Tato whaalongo le aso le nei. E lalo vai. Tato whaalongo le aso le nei. E mawhainga e tāwhia. Mawhainga e whaatonua e alu. O le tāua le nā o le nei a onga. Ia uma wa e sira fia me uma. O le vaenga muli o le vaenga lea. O le whaasino mai bo le appearance o le tia Apollo. E tele mea e mawhai o na e tatou loa. Pei la o satani. Whamai o satani e saupe o le ngata. Saupe o le kalako. E tele. Whamai fo le tuspa ia o satani. E mawhai o ngā sauwha a ngelu o le malamalama. E mawhai o lo tāua le konito. E mawhai o ngā sui mai whapea e uila ina le ai. Ai mawhai o na whaongai le tia Apollo tino. E mawhai ngā uru tino i tangata. Mea ngā e whai atu i lesi tangata. E ke kalangoa ku iai. E kalangoa mari ki Apollo. O lawa i tutonu o le tangata. Wa vai whawhia i ngā mea. E oi e isi tātou sauninga. O le si mea. E iei taimi e te aluatu. Ai ngu maile ia te oi. E mawhai o ngā oso ki Apollo i kongo mangu. O tātou Samoa. E masani na, ua masani mai, e ei mangu fo e masangi anga, ngā uru tino, e ei TEMONI. Pei o le, mangu leo le lulu. O isi o tātou le malamalama i le, masalo le iola mai Samoa ma, e ei mangu whapea, e te ilo le leia e mwhainga ke mongia mangu. E mawhai fo i ngā oso ke mongi le maile, e mwhai ngā oso ke mongi le pua, e mwhai ngā oso ke mongi o tātou tustus, tātou whaangoronga, i e tātou iloa la. E tāua tele le vahenga lea. O le si mea tāua i le tātou iloa. O le mele o TEMONI. E le o se anganga o kakai o whioki. Whamai tātou o i vai le aiku. O le aiku. O le aiku e le o se TEMONI. The coast. Po le aitu le tau e tātou. O le tangata e oti. O lo na nganga o alu le langi. A whapea e le o alu le langi. E alu i se oli, e alu i le vaenga lea, e whaatalitali ai le aso whaamsino. E tatou pese le masanga pese i Samoa, a tatou o ifo i le, something like that. E alu le nganga e whaatali le aso whaamsino. A te loala, e masani ona tatou whaimai le whaapunga ma manatu o tangata Samoa. Whaimai oi, o langa kui mai le whaiko koa masalo si koi inga lenga kangu i whea ea. E lengi ke mongi ka ngaka i e whioti la tau. Leo whioti. Ai te loa la se me mali. A e tali tonu ina. O ngā saule o le ke mongi whawhewhe oi. Saule ke mongi ma ua e tali tonu. O ngā whai mai leo le tangata Samoa. O le lo matua le ngā wale fia. O si lo o le koi inga ngā le ngā wasau. Ona ua e tali tonu iai. E leo maingi ka nganga o tangata ua whioti. E le ongi ke mongi. E le ongi a ngelu tangata ia na whioti. Le la ia e loa le aso nei. O mea ia kawe kako ua iku. O ke mongi a ia o ke mongi. A o tangata ia o whioti. E le ongi a nganga le anga. O le nganga o le tangata ua oti o yakeriso wa ia Yesu. A o le nganga o le tangata oti e le o iai. Yesu ilo no langa. Bena le aso nei a whai ele i whaolaina oi. E te tau on tātou loa le mene. O le vaenga muli. O ngā luenga whai ale tia Apollo. Ia e tau whaasoso ia te oi. E whaasese ia te oi. E whaapolonga oi.
Na e tatou e attack fo oi, ona o le naunau ta inga o le tia Apollo. Ia i fo atu, le lalolangi a te ia, ma ia whato tele isi, nisi, wha umatia mai. Wa umal tatou mataupu. Nā toi summarize pe wha matala atu le tatou vaenga mua le nei. Le natura o temoni. A mata mai a Lucifelo, o se tasi o angelu tā ua le tua, ina uanga sala Lucifelo, o na tuli mai le ile langi, mai le lalo langi, ina ua o mai le lalo langi, ua mawailo na ingoa lona lua o le tia Apollo. O le lona lua, ma le lona tolu o ingoa o le tia Apollo, e tau le te volo, the devil, a e ta ua la sesi o le devil, e le kakaunga e choke wha pe ngā langa e leo se mea, e malia le mea le, dangerous. We can't play with these powerful demons. Leanga, wha maile tāla le tuspa ia, ngā watu le sia wali i wha mari ke mongi. O ke iloa Yesu, o te iloa Paulo, ai whaakari la oi, ia e iloa la ngā luenga le te Apollo. Le vaina lona lua le tatua onga, o nā tura o le temoni, le ua whaasoro solo iai, mantua, ia iai sau notebook o lo iai uma notes nei e te whaitawina, tele le tatou lisi ua whaitawina le asol nei. O le vai aso fou, o la tatou whaasolo solo tuai o te fia whaamatala ia ngā luenga o activities a ke mongi, ma ke mongi ki kele ia ngā ke wha. Tasi te moni te lea esele, te moni le tau le mamone, le e control inga tupe a tangata, ia e taun tatou loa, e umare tatou a onga, wa e loa kuli te moni, i le suafo Yesu, amene, ma amene, ia le tua la fai tatou talo, fai ua le tatou sauninga, po le tatou mata upu le nei aso. O nisi o lo vava ai mai, a fai ele i tu watu lo ola i le tua, o te talo ia maua o il whaarutanga. If that is you, fai mai le talo lea Yesu Keriso, whataitai mai le talo lea pe a whai e te lei, whaolaina matu watu o e te muli Yesu, a e le o iei oi a Yesu Keriso, o lo pule le te moni a te, o e whai le talo lea, Yesu Keriso, wha mangalo mai a te au, te mana o mia lau whaoltanga, o te wala au atu, a fio mai lo wanganga pa ia, i te tonu o lo unei loto, lo wanganga, e whai oe matupu ma whaaula ia te au. Wa o salamo, wa o talitonu, wa o talia lau whaotanga le suafa o Yesu. Amene. A Yesu si o mai, la o whaisa o te talo. Le tua, o ise si o loo mawhatia i ngā luenga le te Apollo, o te whaatonu wina i le taimile nei, ina i mawhai, ona ave seina te moni o loo iai le suafa o Yesu. Ia vi ia o le tua le nei aso le suafa o Yesu. Amene, ma amene. Whamanuia le tua, ia le tua le aso le nei, aftai, ma lo le on sa. Thank you. Amen.